Mai bulu I fale anili. Mai bulu I alipata. Mai bulu I America Samoa. Le sifofonga o Samoa. Le 2AB. Le polka la me lo fise o komisio ngā ruenga le malo. E Talofa ma le lau fufonga fia. O le sini au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma ato tōna le whaatinonga. Ma ia whaia ma le lau fufonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whainga ruenga upa le malo. Ai maise teime tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. E whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le malu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia. Ma le wha maoni. E wha mani e ina e so se tasi o le malu le atunu. Ilona vave ma le lei ato otoa. Ma o nei swinga uma e a matamai ya oe. Wha ma ite swinga le lei. Talofa ma le lau fufonga fia. Taimale wanti ne vahenga le taiao leo awhaton nei male itu la e ono I le tautomala unanga si fongo Samoa to ipi ya ele nei taiao fau ma le nei ya so fau le o tato lia le lofa mleanga le leia le tua e tautala mal faaloalo le tato porlami Talofa lawa Samoa ya le o tato ia ile nei taiao ole asolulu asolua sulu nei al masina okuso ya I lau fanua ya a maisel pausisi nei le pensule no official to ipi ya e o follow fatwai ma fatalo fatwai ile swafa man malo ya sukariso ile mamalu malpaia o le au fonga ya na ya tatu paanga le ngata statu tunu pelo Samoa ya a maisel foi matalo wanto America Samoa le nei tao la solua ya to ma lol so ifo maua mai so talo vanito ke lau ma lor so ifo sopo le nei tai au ma malu pa io na itato pa anga fa fonga lo ma wa tato fa salanga lo tato sina radio app mai se foi ya tato to ap Facebook page o le tato to ap YouTube channel ma lor so ifo folau ma lor so ifo man wi le nei tai au ya vi inga foi le tua ya e pe ona il tato to langa fa time vi inga le tai au sola le santo moa ia tato fa salonga fa na misia te oi ia le tato saninga lotu nei tai au fa mai fe awala fionga le ti a kono ia pentito Josefo ia tato fa lo fani ia tato maua le loto ngata stasi ia e mafai ena tato fa tuina se olo mautu se olo mausali ma se olo malos manaya ol fe auna pe afai ia na misi lau fa fonga mai por na foi fato ai e maua mai tato fa salonga nei tai au ia a wa mai an tato saninga lotu e pe ona yai ia tapenanga amata ia o tato fa salonga molile al fa Talofa ia ele tato lang sua au tu tato proklame Talofa Samoa ile tai au male tai au Talofa toile bulenga male o fainga wenga company supermarket ya mau saleu fi good morning ma lord so ifo maria manatu ia ole usul nei tai au ia ai ele mafai na la lord tanto proklame ia et taulava na fair ia loto pa ia loto mamalu ia ona mafai na fa tau wina pel tanto proklame nei Talofa Samoa ia ona ola o to lango long sua ia ele aso male aso ala tato fainga pa anga fa fela ile tanto proklame il pa ia la inga salevi ia eso safio anga maso se la fanga fa ton pa lia wale tomolo fina ngalo le ngata Samoa nei ia atu no mamau America Samoa fo I metoke lau ia mo nei pasifika atoa fa ma lolo to soifua manuia ia ma lo to soifua ngalo lue ma to tua ia awale to vini le tua fa Talofa le tanto proklame le pa ia mal mamalo nai to ai ton mauta malawa fa Talofa tu la ai lo mat tu I mapu fangalele ia a mai se tonu so se mauta ngase pe ona maua tanto fa salonga ma lo soifua maua matua ia il manatu ia o fofo ile nei tai au ile anga le leo le li ia va pena fo ia na fo lo to ma losi o le tino ia mai se fo ile ma fo fa ma nganga ia ile nei tai wa Talofa tu ma lord so ifo mnuia
le loa na i tātou paanga whaafonga, mai se lātou lea wala usu ngā luenga matiu te whai, o le nei tai au, e lātou fwe nā ua tāpena pena, mō ngā luenga matiu te nei a salulu, mā lo le soifo manuia, mā lo fwe le ona sai, mā lo lava pale. Mai se smaenga sia sa, whita i tunga mā ngā luenga matiu te, o le pongi sāna pō, wha mālo atu le ona sai mālo fo i le ngā lulue i tiu te mawhai vai pe ona iai le nei vaenga o le tai au a talofa atu mālo lawa le soifo manuia. Elena tulanga pe ona yaila tātou whawhela i mal tātou whaatalofa tu ina atu le nei tai au ma lo lawal soifo manuia whaatalofa atu le sunga ele noa i e whata i fopo ma lo le soifo maua le nei tai au whaatalofa atu e foi i le sunga ia Dr. Tri Whaasavalu manuia tele le nei tai au manuia nei aso ma lo whaaftai whawhela i foi whaatalofa le sunga ia whaaftai a mosa manuia o whaiva le nei a sa fau, lo mafuta mai misalato ai ngai nai me le pone Australia. Good morning. Lo lawa le soifo manuia i le nei vaenga le tai au. A wivi al tātou por klame mal tātou whelo inga lunga piango ngalo le ea le nei a sa lulu, tulanga i pe ona iai ia le tātou tātou por klame lea Talofa Samoa. Le o talanto tātou le na telefoni. Lua ta si wha lua e te so tai mai ai tātou wha soa masau wha whila i masau wha talofa e le nei tai au pena fo i leo na tātou tala noa i lunga o penga ta wha ilangi e alai i malolosi o so ta inga wha nei ona po e le nei fo i taime pe ona iai wala aso pe le ini por kalame wha pea mai se lava i lunga o TV, lunga o alaata, lunga o ona e le aini vaenga whapea, le aini computer, le aini masini, le aini mea uma, e peina o le mic lava, ma le tangata le tiu te atu, e te whaafonga mai ai lona si ufonga, o le nei tanto le fau tātou iai, ona o lea ua, anga inga i lava i luma, le tūlanga fo i pe ona iai, le tātou sāwalinga, matulanga na, Atalofa atu le sunga ia tui maunga alo i sua whalasi ma lor sui fo maruia nei tai au maruia tele tiu te mawhaiva pe ona iai e le nei ia sa fau. O le tātou porklame na ia tātou pesipsenga musika nei tai au tātou se atu lea tātou reporti lata mai o le tala le tau mo le tātou tunu ia ma toke lau o le itale fitu e te whafonga iai e le lua i whaasalau natu o tātou tala fau.
Toi whaafonga le tātou talafou pe a tali tu la valu i le tau nei i le mai o tātou musika le tātou top 10 fo i lea masani le tai on awhal fitu anga i tali tu la valu. Mantua le tātou proklami whaamanianga soifoma so whanau ia e pei o na masani ai ia mawai fo i la wanoa aso luas fulu nei ana nafi la suluiva ia pena misi fo i whaamanianga soifoma so whanau le aso nafi ia lea whaina ma wala wala noa nei tātou taimi le tātou proklame o whaamanianga soifoma so whanau ia e moli ai ia whaamanianga ia po se aso whaamanatu tāua po se anniversary ia po ole maa altoi ina ma le ona matua po ai e pele ia whaapena ona motu sia na maftanga ona ona malanga na malio leonti tālele i tuna iwa tātou asia ia se wapoponga lata mai o tātou tala tau na mai le teo whaamalo ni sila ia to ina mai le ngana Britania ma whaanga solo i lawa tātou proklame o le vai asa mulimuli nei ia i le bibiota fo i lea i whaalawi loa ia ma whaatosina a sui tau wa malawa ia mo le oli atu i le tātou whainga balota tāle i tu la sfulua i le aso sa o le vai asa le nei le aso sa nei ia tāle i tu la sfulua i le auli ua le toi wa aia ni whailoilo ia taipei o panas o pure pods ia o so seata o sui tau wā ia o latou whaalau lua fo ia o taavale ia o luma maota o luma lawa so o stu ainga e oi i tustu singa i lunga o penga te whailangi Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram o mea uma ia e le toe o lea fo ila ua ta oto lea iainga ia la ua already fo isila fia e nei sui tau wā e hal tu langa na so lalo winga lau whamtalanga toi pau nei o vai aso lea ua aso lulu nei a stofias for raile a sto na ia sa tal sulua le sa ia e tau ona tu malawa i lalo lau papa fa ilo toi ave ese uma stickers ia fa mau mo fa pipi i tavale ia ma so se vaenga ia ona vai aso fo lola ia le tatou lia le lo famalanga le o le tua ia ona whaatau uina lo leo le whaamoe moe tele lea le tātou tunu ia e pei ona tatalo ai le tele ai whaaftai lava i lea li o lea le tātou o atu lava iai ia i le aso tau poina ia mo le whaamoe moe le tātou tunu aso lua sulfito o kuso ia lea wata oto ai le tātou palota mua po le tātou pre-polling ia mo nai tamama nai tina mātutua o pensione ia o lesi vaenga ia nei tangata ia wa ia lato wa fianga tu mau soifua ia o i lato e fai malanga e se atu e le aso leo le palo te tele aso luas river mai se i lato e fai ngā luenga si vaenga si e fai ngā luenga essential services ia mai lato e fai ngā luenga le fai ngā palota ia o le tulanga na e pe ona iai amatuala ia ona o le ua mai al taimi fo i le fa tu mo i le form le form leo le palota mua po le form le pre-polling ia wa e to ya nga ia tula le taimi lea ai le fatumuina sa form ia ona no winga le mafai ai so sfal palota fo il palota tele la so for Riley so lua suiva ia o le ia lava tatu special votes ia mo le au fainga wenga mai se la tolo no winga o le o mafai ona e palota mai so se fale palota whangai na li special votes ia e pe ona iai. Atalo atu i le sunga ya Margarita Viane Pauli ia, good morning, God bless ma whaaftai tele na ufionga Margarita manuia tele ne yaso atalo atu fo i le sunga ya lia i aso lofa good morning manuia tu te mawhai wa whianga iai God bless whaaftai atalo atu le vatua ya upu ia a mai se fo i o le tautonga ya yeti ia mane tātou paanga umalawa le mahuta mai la toi nai toke lau morning le o toi on atul motu manuia ngā luenga matiu tele ne yaso lo whaatu ia lo whaatu langi manuia tele ne yaso malu fo nai tātou paanga i toke lau ia ma lord soi fo manuia nei tai au ia ma lo fo whaafunga mai mese la tau le wausu ia ile nei tai au ia ma lo le usu ma lo lau le on sa i tiu te mawhaiva pe o nei tai ala manatu ia o le avai foi o le tātou whaafeloa i nei tai au sin tātou musika ia se mai whaafifianga ma le fo besa le fetu lima ia i musika le nei tai au o na tātou se mai lea ia i se whaapoponga la ta mai il talo le tau mo Samoa matoke lau.
again. It's good to be here next to you once more. Now I know I cannot live this lonely life without you. Maybe I was blind, but now I see the light. I was foolish then, but now I realize. 'Cause loving you was all I had in mind. Holding you so close, your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again. Baby, I should have known you better right from the start. Now that I thought you'd understand every word I say. Now that you have gone and in return you broke my heart. I was foolish then, but now I realize. 'Cause loving you was all I had in mind. Holding you so close, your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again. Loving you was all I had in mind. Holding you so close, your body next to mine. Let's forget the past and the things that might have been. Now that we are one, so let's be friends again. Whawhiwhenga nā musika sui whiwhi loia ne vaenga le tai ao mai le owa bese nā le whetū lima. Hello again. E na ua toe se fulu ma le tasi minuta le tenta lea le itu la e fitu. Ia tata se mai lea ua to e tonu ufoi ia le tata ripoti la ta mai le tala le tau mo sa mo matoke lau le nei tai ao. Whamatalang winga lolo wa le tau numero 5 mo o ngā Samio Samoa lena whamawina le ofisa wa ai tau ben sula munu nei ta 5 i le waweao le sole a solulu lua sula o kuso lua afe lua 5. Whamalu sia whautuanga mo o ngā Sami i le nei tai au i whamaunga la tamai o ngā Sami le atunuu o lo atangi ai le maua le lunga o ngā luma au mai le lua a ngai atu le lua ma le awhamita. E ui le atulanga e iai le wa ai mamau. O nei ngalu mauma e whaasolo ina si tia, si le atu ma le lua ma le awhamita mo le aso atai au. Ma e ono o atu i le tolu mita i le aso wharaile o lumana i nei. Ona o lea, e ala ngā tatawai ana whaamalu si a pia whautuanga o lo ta wa ilunga mo ngā tai whale ma o ngā Sami uma o Samoa. Fianga e ono alia e mai aia sau ma tatawhia o le Sami, ia, ma le whaamatalanga lo na ono o le a maua pe ata lima le afiafia na nei. Very pleasant good morning once again, Samoa. Here's our Marine Severe Weather Information number 5, issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock on this Wednesday early morning. Marine advisory is still valid. This morning, the latest marine observations show that the wave and swell heights
between 2.5 meters. Yet the wave model predicted that this wave pattern would continue to gradually increase, reaching more than 2.5 meters by tomorrow, and it may even reach 3 meters by Friday. Henceforth, the above highlighted the advice remains in effect for all coastal and marine waters of Samoa, and potentially back to 4 Samoa strong currents with rough seas. And the next severe weather information will be issued at 5 o'clock this Wednesday afternoon. Tado sa iba liyan talo tamo vaengolan tudo ulena famawina al-afri tulan lima ile vaveao nei. O au savili feololo mai lolo silo to aloa la ufte pia Samoa mai au mai au manai timu e a fiai la tudo uniso taimi. Famawina al-mutili sila fai matu wanei mo le so. E bantele ina nei wing o le tau se vanga nai nai timunga pupu ui lea mauli inisio vaenga. Wala sa taia o antu lea so fareile o le a langi le nei le tau se vanga nai nai timunga masavili. Tazo e mantato tala nei le tau mga te whale lea tudu u lea no wha mawina i le afa le lima lia vaveo nei se iau lia le vāluanga o le poana nei. O au savili whelolo maa le lose le toa aloa savili mai saute sae o lo a fiai pea o ngā sami o Samoa. Au tuanga ma o ngā sami o lo whamaru sia pea mo ngā te whale ma o ngā sami o ma le antanu. Vainga nei ngā te whale ma o ngā sami i batu mo le aso ma le aso tai au. E angile toa aloa savili mai saute sae lua sulima to 5 kilometer le tula o ngā lue lua ma le afa mita i le tolu mita le mawalunga. Whapena fo i masiwainga mo ngā te whale ma o ngā sami saute mo le so ma le aso tai au. E angile toa aloa savili mai saute sae e lua sulima le tolu sulima kilometer le tula o ngā lue lua lua ma le afa mita i le tolu mita le mawalunga. Here's our morning issue forecast for Samoa. This is recorded at 5:30 in this Wednesday early morning situation. A moderate southeasterly wind flow continues to prevail over Samoa with associated clouds and some showers affecting the Caribbean at times. For both the Polo and Hawaii for today, mostly fine about from brief afternoon showers in some areas. And for tomorrow till Friday, generally fine with a few brief showers. That is our morning marine forecast. Situation about the southeasterly wind flow continues to affect Samoa's marine waters. Marine advice remains in force for all coastal and marine waters of Samoa. For the north marine and coastal waters for today and tomorrow, southeasterly winds of 25 to 35 kilometers per hour, waves of 2.5 to 3 meters. And for the south marine and coastal waters for today and tomorrow, southeasterly winds of 25 to 35 kilometers per hour, waves of 2.5 to 3 meters. Elena, also Engalanta Mailena reporti il talo tau multan to o Samoa le neva angole taiao, ya ebe ono famawina official va tau, ele ben sole mulunei tali to la lima man afo le lima ele va viao le so fata levanto va fonga mai to kelau talo vani, malo lawa so ifo man wi al mai usmailo fa fonga. O le reporti lanta mai fo ile neil tala tau mo tole na whawa wina tale ono ile tae o nei. O winga le tau au savili mai isa sae lo of tia ilanti to ilau bitai o se vaenga vai o pēr mā le ea lo ta oto nei ilunga le atanu. Vaenga le tau mo to ilau se i au lia le luanga le puana nei. E au oi nisu taimi mana timu whapea nei wila mo whain tile iai. Whelolon malo se savili mai isa sae ma e malo nosi nisu taimi o le sami si fa solo ni so Vaenga iona tuatu o le a awa oi nisu taimi manei timunga whapea fo inai wila mawhaint tili. Talofa ni Tokelau, and good morning once again. Here's your morning focus for you, and this is recorded at 6 o'clock on this Wednesday early morning. Situation and easterly wind flow prevails over Tokelau. Meanwhile, a weak trough of low pressure lies in the vicinity of the crew. Focus a minute tonight for Tokelau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. Moderate easterly winds, fresh at times, moderate drowsies,
And for further Luwatokilau, cloudy periods with some showers and isolated thunderstorms. And the next updates Tokilau will be issued at 20 more minutes to 4 o'clock on this Wednesday afternoon. Ea lena, ole talana le tau, ea mo le whaafonga mai nei tātou paanga, toke lau le nei vaenga o le tai au. Mole lenga ngā whaafte tele, whaabalo o toi fwoi bulenga bala whainga ruenga lo fisa wa ai tau ben sulamunu nei, ea ta oto leo te lenga o le tala le tau, mo le tātou tunu mo toke lau e le nei a sululu. Se malele tātou taimi le o toi whaama le alfa minuta le tuanta leo le itu le fitu, mai alfa vivianga nei tātou se mai loa, i le ruai whaasala manato tātou telefou le nei tai au. Vivi and Zilla were best to the Taliban. Tayao Matani, Fengai Malata. Matalano, a manu denganga, I on the tayao. Abe olela, who a putiti a poitua. Isau malu, fa asusu ilawala. Sala le pungala au matala uau Eitio fo Samoa fai ona taiao Le amatanga ole asofa popo ole olanga Taiao nai matani ufea ngai maleata Tala le leu a so ai nei Samoa Se tau fau le sua manie o le vine ula Ma pau fonga o le dupe lunga o le moso oi ua Ina mai lona manongi Ea sofo ua foa ina ile Samoa moli Leitio fo I Samoa fai ona taiao Lea matanga o lea sofa popo o leo langa Taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio fo I Samoa fai ona taiao Le amatanga o le asofa popo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Whawhiwhenga nau musika so I whewhiloia le vaenga le tai au mai le o besena le tusi Taliban le tai au
Ea matani ufiangai maliata. Talofa atu ia ile afionga ya malanga betumbua ngau sa to malo mayava. Morning faltua ia manuia tele le tiute mga luenga neia so ya tawe male ainga fa tele mafuta mai mal fa funga mai. Fa talofo ile sunga ya lua failiaso. Yeah, good morning. Lol so ifo manuia le nei tai au manuia foi. Ia tiute mafuafanga le nei aso lulu. Talawai ole o tātou le into le fitu, ia, tātou se mai loa, i le lua i whaasa lau nātou tātou telefau le nei tai au, ia, bea ona tāpere eina ma o le afonga i nātou le sunga mātou eina i sa ako. Talafalava o talafau mai vai whanua. I talatumua, e le tue tupule whaavita o li sa tūla i mai le whainga pālota mua o le tuai o na taunu ui unga o whainga pālota i le ofisar komisi o whainga pālota o le saunuanga manino le al komisina o whainga pālota le afionga ia tole afua tu i whelolo Alexander John Stanley i le whilo inga malewasingo tu sitala e mafua le tūlanga o na le whaale tonu o whesota inga tau initaneti i nisi o whale pālota. Na ia saunua, o lea ua ngalulu e whaatasi makamupani telefoni o le DJ Sound ma le Vodafone. Ia mautinoa e le aise whaafita o le tūla i mai, i tūlanga tau interneti i tutono whale pālota, e whaonga ina i le au whainga ruenga, e whaonga ina fo i mole tuina mai o whaai unga o pālota, i le au whainga ruenga i tōnei mato. O ngā ruenga uma o le a whaatino e le au whai pālota i tutono whale pālota, o lo o sila i aile komisina, i tōnei mato, e alai masini whaapitoa, e mata i tū ai whaatinonga matawalumanga, o le whainga pālota i le asolua se furumale fitu, ma le asolua se furumale ivone masina le nei. O le iwa se furutasi pasene, o tangata wa whaamaunia ua maua le whiwa o pona iwi, o lo o afia i le vairasi numeritasi po le dengue virus 1, ai to i titi lava e ua maua ia afianga le vairasi rona lua o le whaamai, po le dengue virus 2. E perini sila fia o le whiwa o puna iwi e whai tua inga vairasi, o lo o awhia ai. E lua i tua inga vairasi o le alavanga singase, o lo o awhia i Samoa manisia tunu o le Pasifika. I le li potila te mai o le whaamai mai le matanga ruenga o le soifua maloloina. Ua whaamau ina i le upitosili o na tuatele atua whanau, i lalo ifo o le se 45 tausanga le matutua. Ua maua i le siamo le whiwa o puna iwi. Mai le aso se formaletasi anga ia tu le aso se formale fito le nei lava masina, e to alua se lau se formale valutanga tona sa ili tonga fitiane, i mautanga singase, e to se lau wono se fulu valu e na mawhai o na manuia mato e fo i o la tu ainga. E tau fia i pea le to alima se fulu i la tou. E to atasi sa whaata o to lia i le potu tinga ina. Tu mau pea lava fo i leo whai o whanau o mau soifua i le to ono. I le tu whaata singa o ngā singase, ua maua i le numera, e iwa a wheli masalau fitu se furumalitasi, tanu mai le masino Januari o le tausanga le nei. O le iwa se furutasi pasene o le inga singase, na whaamawina i upolu nei, o lo o pito si le fo i o na to te le atu le a whai o whanau te maitai, ua maua i le whaamai, nailo o le itu pawali i. O le aisa, marijuana maisi whala au whaasaina, ua avea masatasio mata upuonga onga i le atunuu, o lo o whaawau peo na tau fia i le matanga ruinga o leo whale pui ma leo la toe fuata ina, tangata e maua o lo o tangu fia nei vaenga i le whaatula funoina. O nisi fo i o nei fuala awe awina mai i atunu mamau. Lea e maita wina i le ofisa o tiute, malongo ina i le ofisa o leo mo su enga. O le tūlanga panga tia, o na le to tele o te pulanga lalova o Samoa, ua le toe whainga ruinga, a to ai ma le to ua o unga. Ai ua whaaluina le taimi sa ili ai se le ni mai le whaatawina o nei fuala au whaasaina. Ai le taimi lava e tasi o lo la tau whaonga ina. E kau mafange i le sukaraki. Po le suka.
ai kau mafangi le sukalaki e lako le sukalaki le lo kingo e release lo kingo ia hormones happy hormones e ka o le dopamine release le dopamine ia nga fa ko le lo kingo oh this tastes nice ma ia taste sukalaki I want some more nga release ala ia le hormone dopamine so when you take substances and drugs ma fa na fa sa inga e ia le abnormal release o le hormones ia mo pe kama sa I want more use pe manga o ale kingo maku inga ngau ye le loko mai uanga o le kemi o le mafainga e controlling ia le manga o ngara lo kingo mo e fai so se me ia mau ar fala au le ngana e mau lo le me ngala addiction por le kemi ngi lo ka o le vanga le substance use disorder pe o le mafainga e controlling ale ku inga ngau ngolo kingo o le me fanga nga po pole le in mai fala au le aisa wa pe le aisa mo le meth e la ngonga e kaka me nga le kuranga pe wo manga e o le kuranga bo o se me fale o le waki o le mama wo fa akau o le manga o i le fala au le Na sau no fo i tui whangatoa, o le ngasinga so le mawhauwhau e mawhai o na tunga whitia, e pei lava o i singa se, ai e whaapitoa lava i lai tō ua iei le anga waa, ma le to mai whaapitoa e whaatautai ai a tonga whitinga. ai fulu pe ke kale me mo ka ora mo for fale ma ala vera urima pe ngaulo vai o fale ma e mo ka wai ai amaka no e fa ngongo e maka kai ka ngai le mangongi lo me ka usami o e fa lo ku e fia pure lo so fu e ko pulo me fa penga e limo mo ka lo mo fa e ye se o na ngar fale ma e so so ia le vanga ko wala ngar so fu ma lo no ma fa nga ka ofa ora nga se onga e ile wala so soangi e ngai konfikinga e so soangi e kulanga le e kopolo se me va pe o longo winga wa ka wa se nga se lo ma fa O lo ngā lule whaatasi le au nanga le nei ale matanga duengo le soifua malolo ina ma le whaala puta le kōsena po le Cosin Trust e tausia e ua onga fianga le mawhauwhau ua o iai se ia o lava ina toe fo i le tūlanga le lei ma toe anga i atuai o la tu ainga. O ke le fo isi kaka a pe wo umi ke renga fa ale ko pe nga se le mawhauwhau ai le o mo se konfikinga e ko ile lei mai le mawhauwhau le kulanga nga se le mawhauwhau e pimo ngalo ia le normal behavior. O le whaamamafa maasani lava, e siri le malamalama mawhaia awale puipuia mai ai ina ia fianga, nailo o le tautonga fitia, e se taimi muli. Talafona mo le nei vaengo le aso manue telefo whanga o whianga i mele atinu u. Samali wantine vaenga le taiao lea ua se 10 minuta te ine leitu lai fitu ya o se whaupoponga le nao tātou talafou ya lea sa e whaafonga mai ai time na ina mafonga nātu e le sunga ya matau aina isa ako le nei vaenga o le taiao ya tele lava ina talanoa ia tātou talafou le update o le tātou whamai ya po le a fia i pia le tātou utunuu ya e le whamai le fiva pōna iwi ya mai se lava le tui mai pea le mantanga aluenga le soifo ma le loina ya mo le ngā le loe whaatasi pea le tātou tunuu e na ia tineia ma whaatineina awala ya e fo ia ai le pepesi ya o le whamai nei le dengue fever. Manino fo i saunoanga tātou talafou ia le tūlanga pe o na iai ia le whaitetenga ya o le tūlanga le tango fia ai o whala au wha saina o le marijuana, o le aisa,
ia ma vai nga whapena le sa ta ue tātou telefou. Ia mai se lawa le nei vai tau o lea lo o pei o lo o taulai ia le sila na tanga luenga lo leo. Ia ele tu ua yo a onga whanau. Ia a ua mai tauina. Ia nisi o whanau whapena lavona. Ia i lātou i vaenga ia. Tūlangana ia o le vaenga fo i lea wa e pei lavona ia i o le tau fia onga. Ia a e pei o na e ia i lava vaenga ia tumutumu ma keti no whanga whaitele whalewhatele pasi o whaloloa. Ia o le alavolo o vaaya ai ia le tumutumu ai o whanau ma ia o le fo i lo vaaya whanau fo ia lea e whaatau savali ia o loa i le ala. Tūlangana ia alawinga ia le whamatalanga ona o lea e tu ua o ngai ala ona tahofia o ngal whanau. Ia o le anganga fo i le ne awana e pepesi atu le sita maititi ma le sita maititi ia tūlanga umai pe ona ia il tātou a wha moel na ia ai malo lawal on sai ia malo fo whaafunga mai nei tātou paanga ia whapena ona ia ile nei vaenga o le tai au ia tātou whaasalunga tātou se mai tātou musika ia o le nei tai au ia whapena leo na tātou ia ai ia i tātou proklami ia matatala toi ma tātou leina telefonia nei tangata leina ia tātou paanga nei le ua mafuta mai lungo tātou penga te whailangi ia whaatala whātu malo le usu malo lawa soifo manuia ele nei tai au ia tātou se mai lea whaafia atu leo webese nei ia le whai isi sang malu o le tai au. Fire,
Puinga wa fianga le pesi ai le fa mai le tenki fiba. Ia matua fa tama ia no fonga uma tau tu ufua mana no foi namu. Fa mamala pisi mau tau tai ta fa fale. Ona le nei vai tau o timonga. Ua vai ai le tele o vai vai toa. Pa uta vale mai si me fai tino to ai le sua vai. Ia matua fa mama vai nga uma nei. Ina ia tau fi ai le pepeso le tenki fiba ia tunu. Tatou ngā lulu e whaatasi, mo se Samoa maroloina, mo nisi whaamatalaga, whaafo ta intanga wenga le soifua maroloina, telefoni ono warutasi o.
Whawhiwhianga nā musika so I whewhiloi o nei vaenga le tai ao, hea mai le awa besena le whaiwhai isi Samoa la mai na ua se e mai le walu ati, hea o lea ua 20 minute leo ta inei ia le tu la e fitu le nei tai ao, hea o lea ua ma so tai foi, hea ma le sunga ia le tō whāpo le whetalenga ia fuatia moi o nā wholasai le nei vaenga le tai au. Ia, whaatala wātu lau tō whāfuatia mā lō nā wadu soi whamanuia mā lō le usu. Ia wātala whāti fōi ia mā lō le usu I lau whetalenga ta whiripepe I le nei vaenga o le tai au. Ia mai sa whaafonga mo le tātou tinu. Ai usu bengei o makafuinga poloka le wala. Ia, I le malanga mai fōi sa tātou tinu I tūlanga o ia le nei tai au a mataino ngā luenga. Ai e mo ia I poloka le ngā u mau mantau. Ia mantau ma leu suma ia I le taimi le nei. O le maualava le poloka masani ona o le tūlanga o malolo ai whanau a onga. Awa pei o le silea o mafua anga lai ona tātou mōli mawina le poloka fo I le masani ai. Ia e alu sa keimi o ka kuku. Ia whako amingoi le ka vale. Ia ai whatalo whātu good morning ma lo le alau si foi. Ia malo foi le fonga I lau tau whāta whili. Malo o vai atu talo whātu pe ua po ia o le fulu. Sa o le lei lava. Ia pe o le tūlanga le wai. O le fisuisu ia I lava ia wing o le tau. Au foi la kamaringi e fulu e whaite te ngata lava meni o le tau. Ia e mawaloka I ka singa kulu o le kimu. Ia ai o ka le iloa o ngā whaile le susu e susu ai. Ia ona whapena lo lea ona maua I le whaama I le nei o le fulu. Ia whaftai le li o le lava e maua le malos. Ia lo I lava wala lo whapena ona whatino e tau fo I ai le ono o atu sistūlanga ua le mwhai alanga sa whai ngā ruenga. Le ai hana pōsa whai lau whaafu. Manaia. Manai fo e whaafonga mai la tunu. Kama foi le le whaapuna le le vai. Ia tu le tono le pesini po se apa whanu se tulong. Ia ngā makua wa ia leo singa ia mafia foi le po se palangi ke mafia ke loa le ongo sao I whafuai. Le sao I whafu se ausa o le vai le. O le vai vela. Ia pe maua se vix. Ia na tu le ia I tutonu. Ia I wela le siwa e ngai. E whaonga ina le mo le lau ngong. Kua le lau ngong I kukongu. Ia wai le ngate ni fisoswani I whaasau le. Ia ai fisoswani fo I tūlanga o lo tino pe a whai ehi maenga tinga o lo kingo. Ia ma le toanga e inu le fuala au mo me tinga. Ma ia tau sisi la fo I le taimi wha atūlanga ina. Wai o mengi le fuala au me tinga sa ka sa wai pe o le teme tinga o na inu lea. Ia le ua matua wha mamafa ma ia le tunga hoi le lo taimi. Ta iono I tūla, pe ta I whaafu I fua le malosi o le fuala au. Wangi mo le hoi le o walolo wing fuala au e le kausisiri keimia a le ke vai a koe ina imta ufa pena I le vai teimi o le overdose. Ona o le fuala au. Ia ma le fautuanga malosi au le lavo le malolonga. Ia wa whapenge ke fulu, a whape ke fulu ala ke makamaka ke le fongi whaka e moia le kao le rua. Ia o makua le lavala lau malolonga kusa ke ala I fua o le mea e kas. A whape robo e fulu ia. Ma viona e to fa ia ona lavale o lau malolonga. E fiela I tūlale na e to fa ia na po. Awa ole ia foi. O te lea o I tūla e mai whai mai e tauna valu ia au te loa au ia o siri ma le valu pe o koe kiki se fulu mo na tupu ia lau. Lau malolonga. Ia, wapa foi lea o manei foi ua. Wawe foi na moe, umi na moe. O le la le fo mai ea wa to enga me vo enga le ea e kale a ko mai ia alwa o ere mai ia wa makua fo are ke alwa o la le paipa e va wa lo kingo ma mele mana ia e mo ia I tatu ai mo ia pe wa ia fo mai ia al fo mai ia le fale mele mana ia le ha fo le no fo o ta fo mai ia ma le amio le leil fo mai a wa le amio le leil fo mai paulanga me mo wa li ta fili pe ne ore
Ole ye pe ama. Ole kama ima ia ko ala fe mai. Ya lua langa over kera fa ko ya o ya pe. Alua la fa no mai. Ya vai dal man na yo no fo ta fole. Ole fo mai ya kela ko ya. Fa le le ya ma. Ma lui fo mai ma na la no lo mi le un. Ke vale wo ingu chu swa solo a ko ma ya. Ia wa tato tala no le mai. O polal tato ma tu ma tato ma losia fotia. Ia e pingia ka ko furu pe hier ko mai kiki vo ngan. Ya soni. Ia wa ma tu tato o ma ko afia ma losia e ki fa longa la kara ma singa fai. Mai ia ile asia fai ngo ka ika pe o ka mai. Mai ro ka mai ki wo. Almele ku sa fe lo fo la ka mai mai ka mai. Ku se u ia e foi. Eu ar fisi de mai fo ngale ale fo mai o la se me o tinga makua le lo a kaukala o makua fa longo ku makua le aia ia e tautu na le vaenga le o no le ni se fa mai o le pipisi ia le tu ai le tatu mata fo yo fo le o le pui ala vo tatu fa na o no fa mai le fivo pona ivi ia le pe ona mai tau atu i le potile o le sa release man na fiele se fo maluloina o le lava na i lunga le foi numera ai paule fa tai le tua ia ele o to ini so ila to ma mauri so fu wa o le e fa ma ni lava o tu ma pea ia le fa e ono ia o ila to ia o ma mauri so fu ia tu sai o le fa ma ia wa o lo kulanga o le onga onga fa ma ia le ke fa longa ku fe mai o ai lo fa suati ia pole piliki mai se tu lo nisio va ngol ki ngo pe o tu langa ma tau tia nga ma ngo ia fa ma ile fi vo po na ivi ai fa la ma si fi va nga sa we ko fe ma le fi vo le mo si amo o sa le fai ai se tu lo ia mala toto le tino ia ke lo nge ko nga fa ma i o sa ia ele le la volta to mana ma msi le fi la tu wa fotia e sa o le leia e awana e le leona tatou malama mai i tūlanga lia e mai se lava o tāpenanga masani i o le isi lava e ngā o le ae au mai te tau whalongolongo atu i nisi i le whamai lea le fivo pona iwi ia e pe iai fo i le isi mafuanga e mafua mai ono o le vaitau mafa ia pe la o le tasi na vaenga u wha mafa i se fua maloloina ina ia wha apuna le vaitau mafa ia mautinoa o lai mama mo le fofonga tau mafa ia ai ui lea wa lute watu le taimi lauto whanta fili ia o lea wa tenu fo i le itu la ia po le taimi fo i wha langa ia o nisio nei tātou puru kalambe malo la sau noa lauto wha fotia ia whatalo whatu le sunga a tapuala wha lima tau tofi tai au manuia ia i lauto wha fotia malo le usu mo le atalo whaanga mo paanga uma whapea sa mo atoa manuia u whaiva whapea le ofisa malu ia whatalo whatu fo i le fionga ia le lia e to i malo a samu a sam ia talo whalava malo le fonga ia whaaftai mo au unanga o al silafia la tunu o mea tupu le tunu o manuia tele tiu te mawhaiva whaaftai tele lau o fionga le le i whaamsino ia na maafta mai manuia tele ia le nei vaenga le tai au ia tātou se mai loi tātou musika tātou top 10 o le nei tai au ia i lunga le tautuman au unanga le tu e pinei Le polka la me lo ofisio komisio ngā ruenga de malo. Tā lofa ma le laufu fonga fia. O le sini au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma atu tōna le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufu fonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga upa ale malo. Ai meise teime e tau tuai mo le malu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. Ia whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale ma malu o le atunu. E ala i pepa fisili ma le ngā lu e whaatasi ai man mamalu lau tele o le nau tainga ina e tuina atu se au nanga ma le lau fufonga fia ma le wha maoni e wha mangi e ina e so se tasi o le mamalu le atunu ilona vave ma le lei ato o toa ma o nei swinga uma e a mata mai a oe wha ma ite swinga le lei ta lofa ma le lau fufonga fia
patu saina I se apa e lapi Po se pisu pasiri Po se masike ke mai piti Pasi na sa pasui O ni tamato manipi Tonu lau pinangalo Tapa hai po ipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti ako Lope pao sa pepe Ole pepe ole po Talofa, e whawhila ia tu le malo ta so ofa atau mala e fui polokal nei tai au. O whata sia tu nei le maketi fungole, whala loa ino au nanga nupi wha. Malo se futi na, wa mai nei tai au. Oka, shine my little box. Le manuia whaftai, box. Oi, o le e whasa salama po whanga le box. Where's your fan friend salam te o tupitu sau noa? For voluntary contribution nupi wha. E tu salava whamonyanga e anga wa aile tangata lo whenga luenga. Ia ma oi. Oi, e se whaftai sisi. Le manau whaalongo lau au nanga nanu pi wha ai o te le ialu lava ia siasi ai ma whaatala noa. A o lea lea wa manino mata o le vai. E a o walu loi whaila risitala. Ma tu o le tonu tina te tala. E a mata ai. So, Casey. Mula risitala nupi wha. Whain whatino i nei tato ofise a pia masalonga. E na olo pe whanau lava mana o mia. E au noa ma se tusongi. Sole, ko le vanga ia ila ka ngumela. Au ke le ko lopo ia sa paling kan pipa. E ala nga kulanga. E mawhaiang whaangala ngumela kuai e kongkong i melang sa whanga. Masiaki lang mawaenga pe wakao nga sui. Oh, nga ia singa fa manga. Okay, lo wa ka nga sui la mawaenga. Awal popole, e tu sa leia whamyanga lo mawe oile fai sa whanga tu sa noa. Male sui lo whainga luenga. Mawal pasene, mawhaina loan. Ai mai se whamyanga moe maliliu. Papo nesi pe a retire. Oi se fa fekai. Se i koe su e mai la ngumela nupi pa. Se i ke wa le lima afele wa maua. Good morning. Hi, Vande. Mo na irestala le apan nupi fale. Le esiaki le pale ni. Uso. O mana o restala po kalanga sola no pipale no patsami na mai nesi pai tsai. E fa pepe ona jakila pale ni no telefone. Ba ai ui. E ia le macho o ona ngai mafai ia ona siaki la pale. Ia. Sila foi ui. Fai ngo fi ia. E mafai ona siaki ia la pale. Tala isa fanga mo ila tso o vitai. Oh. Talo sangai no nga tsipelai. Ia. Sia o nanga. O le whai ngofi e o le airplane no piwha. Ki oe, oe le whai whaiva, le whai patoanga, le whai la fumanu, ma wha atau so o se mea tau li mai so o se maikesi. Ua ma whai nei o na eres tala, a vea oe ma sui whai sau whanga tu sau noa no piwha, e au noa ma se tsong, resi tala nei loa, ma tel se vaenga o au tupe maua, mo lou lumanai manvia.
lenga na musika so fefilo il ne vaenga le tai ao ina wa toe se fulu ma le 5 minuta le tenta leo le itu lai valu tato ia ipe ia tato musika a Talofa Lava Samoa top 10 ele nei tai ao te whatalofa atu ia ila tau na wanga mai lunga le tele e ha malo le usu o le whamanatu le tato polkalame Talofa Lava Samoa ia tali leilau malu o le tai ao ai sina vai vevelo le tai ao so soania te oe ia whai sina malu lua po ia le tatu te iai a Talofa atu fo whanga mai le sunga ia Juliana Smith. Good morning, manuia Paul Kalame. Ea, le alo mafuta atu inei au kilani New Zealand. Anga lefo ila li ila sunga Juliana male ainga. Manuia tele le nei aso ya te otau. Whaua upen tatu musika. Ea, tatu top telo leita au ane seto whalemoe. O Yesu lawa le tali. Wow.
Talofa lava. Yes. Ua si tia le tau o fesuia inga o tupe wha amamoli le Western Union. O lona winga ua wha anteleina tupe tala. O le a wha ititia tupe wha o ngai lafo mai ai. Ai te le o le a talaina. A whea nei le ofisa le number one currency Western Union pe wala au mai i le lua lima ono lua tolu. Mo nisi wha mtalanga i suinga maua e o tau o fesuia inga o tupe a le Western Union. Le whaaili rei kei la ui loa o le UB40 marani pe se tautaua o Ali Kemba. Lea ua sauni malaka mai Samoa, mo le natu whaafia fianga. I le aso tolu se fulu male tasi Januari lua, fe lua se fulu male ono. Whaia lea i le Avia Park. A wina mai le company o le Agency 43. Se kone seti musika i le na o mam, dad. Ai au fia i fo i mafua le maptanga a mama dad. Ha? Se o ka maiki? Oi? Maka nei lau kalena, mafuafua mamao ma le UP40 ma Ali Kembo. I le Avia Park. Januari tolu se fulu male tasi lua, fe lua Nisina tātou whaasalaunga wha business I whaalawi loa le nei vaenga le tae ao. Ia whaatalo whaatu fo le pulenga ma le uwhainga luenga le Western Union. Ia ma lo lawa le usul nei tae ao. A talo whaatu I foi. Ia I le fionga I ma ilo masela ato vaenga. Ia ma lo lawa le usu I tuta mga luenga o le nei asalulu. Mai se la tau naianga mai lunga la tele. E wale tantu nunga mana manatu to ai tau nuuni se la tau whale whainga luenga. Ia mai se la tau amatal tala valu. Ja, maar lol so I formen weer. Talo vantul vanto ya Elisabetta Ifi, ja, le ma futa mai ina le falmai au kilani. Ja, so I formen weer neita au fo, le anga le leo le tua, ma futa to I Auckland Hospital, man weer ne ja so mal pol kalami fa afta tele la ufiong al vanto Elisabetta, man weer telefo I tuta mga luenga. O le nei tai au. Ia, o lo wha au pia tātou pes busenga musika le tai au se I pa I al tāna valu I minute fitu ma le afa le alo utoi. Whawhiwhia antalo pesa nei le kamena Talofa Teine. Marie, tangi wha, Marie, tangi wha, ta whai whati te wha, ai se ta tai wana I lole a whia I mua o. Marie, tangi wha, Marie, tangi wha, ta whai whati te wha, ai se ta tai wana I lole a whia I mua o. Talofa Samoa. How are you today? Do you remember me, baby? Can you come and play? Well, ever left for a long this old Malie, Jane air Saudi, say hello to Maya. Talofa Jane, how are you today? Do you remember me, baby? Can you come and play? Whatever left for a long it's old Malie, Jane air Saudi, say hello to Maya. South Satan, tia 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 lauta vale, mapa along along on the radio. South Satan, tia 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 lauta vale, ma South Satan ever ever ane yo. Siva my king of Samoa.
sivale, le manue. Tula iwa mafona mai Munia imalo mai fafo wa etula ile masalo salo A apa tuile wa vai vai Alofa ine wa mana o mia mai Oe Aoe mai o atua O fea e halo fa atua tua Tuuna mea ilea tua e alofa mai Pe hau ia ia i taua Taua Ua whailona whina ngalo So ia la tate toe masalo salo Na te fusi fusi i au manu Amato e whaatula i oe i se aso Manua Whaamalo o le whaauta Ua tahanutia i pua Valenga tai whalelele ua luta luta Whaafetai le mana tumai lau Whaasoa lea ua le tufalaa A apa tu le wa vai vai feso soani I le wa mana o mia mai Tai te le tami manao Le whaalongolongo tina Alu e puna ua i ia ola Te mao ai ngā ese Watani sapaya whaatua ele Le atua o manuia O ia na te tawi tai sau tua fia Aoe mai o atua O fea e halo whaatua tua Tuuna mea i mea tua e alofa mai Pe hau ia ia i taua Taua Ua whailona whina ngalo So ia la tata toe masalo salo Na te fusi fusi i au manu Amato e whaatula i oe i se aso Whawhiwhianga nā musika so I whewhiloi e nei vaenga le tai ao mai le o bese le whau ula ia e na ua tātou nei tu lai vado le tāua lunga fo I le nā o le tātou proklame top 10 ia e le nei tai ao. A talo whantu le sunga vai moana seo malo tai ao manuia ia malo le soi fuama le langi mama wha talo wha vatu I lau lii ina ia o mātua ia le apai mulianga ma se nani le apai mulianga ma lo le soi fuama le langi mama ia o lua mātua God bless wha te tele mai moana manuia telefoi ia le nei tai ao. Ia tātou se mai I le toe whongai nātua tātou telefou ia o le nei vaenga le tai ao e peo na tāpareina ma whongai na le sunga ia mātou aina I sa ako. Talofa lava o talafou mai vai whanua.
I talatumua, e le toi tupu le whaawhita o lisa tūla I mai le whainga pālota mua o le tuai o ne taunu ui unga o whainga pālota I le official komisio o whainga pālota o le saunuanga manino le al komisino o whainga pālota le awhionga ia tole a fua tu e whelolo Alexander John Stanley I le whilo inga malewasingo tu sitala e mafua le tūlanga o na le wha le tonu o whesota inga tau interneti I nisi o whale pālota na ia saunua o lea ua ngalulu e whaatasi makamupani telefoni o le DG Sound ma le Vodafone. Ia mautinoa ele se whaafita o le tūla I mai I tūlanga tau interneti I te tono whale pālota e whaonga ina I le au whainga ruenga, e whaonga ina fo I mo le tuina mai o whaai unga o pālota I le au whainga ruenga I tōnei mato. O ngā ruenga uma o le a whaatino e le au whai pālota I te tono whale pālota o lo o sila I aile komisina I tōnei mato e alai masini whaapitoa e mata I tua I whaatinonga matawalumanga o le whainga pālota I le aso lua se furumale fitu ma le aso lua se furumale iwa ne masina le nei. O le iwa se furutasi pasene o tangata wa whaamaunia ua maua I le whiwa o pona iwi o lo o awhia I le vairasi numeritasi po le dengue virus 1 a e to I titi lava e ua maua I awhianga le vairasi rona lua o le whaamai po le dengue virus 2. E peuni sila fia o le whiwa o pona iwi e whai tua ainga vairasi o lo o awhia ai. E lua I tua ainga vairasi o le alavanga singase o lo o awhia I Samoa Manisia tunu o le Pasifika. I le li potila te mai o le whaamai mai le matanga ruenga o le soifua maloloina. Ua whaamauina I le au pitosili o na toetele atua whanau. I lalo ifo o le sefunu le 5 tausanga le matutua. Ua maua I le siamo le whiwa o puna iwi. Mai le aso sefunu le tasi anga I atu le aso sefunu le fitu le nei lava masina. E to alua se lau sefunu le valutanga tona sa ili tonga fitiane. I mautanga singase. E to se lau wono sefunu valu e na mawhai o na manuia mata e fo I o la tu ainga. E tau fia I pea le to alima sefunu o I la tou. E to atasi sa whaata o tolia I le potu tinga ina. Tu mau pia lava fo I leo whai o whanau o mau soifua I le to ono. I le tu whaata singa o ngā singase. Ua maua I le numera. E iwa a wheli masalau fitu se furu le tasi. Tanu mai le masino Januari o le tausanga le nei. O le iwa se furu tasi pasene o le ngā singase. Na whaamawina I upolu nei. O lo o pito si le fo I o na to tele atu leo whai o whanau te maitai. Ua maua I le whaamai. Nailo o le tu pawali I. O le aisa. Marijuana maisi whala au whaasaina. Ua avea masatasi o mata upuonga o ngai le atunuu. O lo o whaawa o peo na tau fia I le matanga luenga o leo whale pui ma leo la toe fuata ina. Tangata e maua o lo o tangu fia nei vae ngai le whaatula funoina. O nisi fo I o nei whala awe awina mai I atunu mamau. Lea e maita wina I le ofisa o tiute. Malongo ina I le ofisa o leo mo su esuenga. O le tūlanga panga tia. Ona le to tele te pulanga la lova o Samoa. Ua le to e whainga ruenga. A to ai ma le to ua o onga. Ai ua wha aluina le taime sa ilia I se le ni mai le wha wina o nei whala au wha saina. Ai le taimi lava e tasio lo la to wha o ngaina. A e kau mafange I le sukaraki. Po le suka. A e kau mafange le sukaraki. E lako le sukaraki le lo kingo. E release lo kingo I hormones. Happy hormones. E ka o le dopamine. Release le dopamine. Ia nga wha o nga wha kura le lo kingo. Oh, this tastes nice. Ma ia taste o sukaraki. I want some more. Nga release ala ia le hormone dopamine. So when you take substances and drugs, mawhala au whasa inga, e iai le abnormal release o le hormones ia mawa pe, kama sa ale, I want more, kuse pe ma nga o ale kingo, maku inga ngau iai le loko mai uanga o le keimi, wale ma whainga e controllinga, ia le manga o ngara lo kingo, e whai e so se le ia maua ar whala au le ngā lai maua e lona le mea ngala addiction, po le keimi ngi ro ka o le wanga le substance use disorder, pe o e le ma whainga e controllinga, le ku inga ngau ngaro kingo, o le mea whanga nenga po pole le in mai whala au le aisa, wa e pe o le aisa ma le meth, e la ngonga e kaka mea ngai le kuranga pe wo manga, e o le kuranga o se mea whale, o le waki, o le mama, wo whaakau, o le manga o i le whala au le Na sau no fo I tui whangatoa, o le ngasinga so le mawhauwhau e mawhai o na tonga fitia, e pei lava o I singa se, ai e whaapitoa lava I la tau ua iai leanga waa, ma le to mai whaapitoa, e whaatauta iai tonga fitinga. Ai fulu pe ke kale me mo ka ora mo for fa ba
Ala vela urima pe ngaulo vai o le fala mai mo ka wai. Ai amaka longa e fa ngongo e maka ka ngai le mangongi lau me ka usami. Wa e fa longo ku e fia pure lau so fu e kupulo me fapenga e limo mo ka lo mo fa e ye se au nanga fala mai so so. Ia le vanga ko wala nga so fu ma lau lo ino ma fa fa. Ala nga ka o fa nga senga se onga e ye wala so so ani e ngai konfikinga. E so so ani e ku langa le. E kupulo se me fapenga o longo winga wa ma ka wa senga se lo ma fa fa. O lo ngā lulu e whaatasi le au nanga le nei ale matanga wingo le soifua malolo ina ma le whaala putuputonga le kōsena po le Cosin Trust e tausia e ua o ngaonga a fianga le mawhauwhau ua o iai se ia o lava ina toe fo'i le tūlanga le lei ma toe anga ia tuai o la tū a inga. O le kele fo isi kanka a pe wo umi kere nga whaale kongu pe ngase ngase le mawhauwhau ai le o maua se kofi kingo e koe le lei mai le mawhauwhau le kūlanga ngase ngase le mawhauwhau e pimo ngalo ia le normal behavior. O le whaamamafa maasani lava, e siri le malamalama mawhaia a wale puipuia mai ai ina ia fianga, nailo o le tautonga fitia, i se taimi muli muli. Talafona mo le nei vaenga le aso manu e telefo ngau fia ngai mele tino u. Maso mai primary school sa pali, numere tasi atu e pin kanu longu. Tamale watine vaenga o le taiao hea o lea ua 10 minuta te inelei to la valu ya o le na fo il whaafonga o tātou tunu ui le toi whaasalawa nātu ya o tātou talafou o le nei taiao pe ona tāpereina ya mawhonga ina le sunga ya matau aina isa ako ma le tātou talafou team whaafonga ya il toi tui nātu me a tāli to la se fuluma le lua i le awa uli o le so. Ya, toi wa talafatu lo maluma le paia le tātou paanga whaafonga mai se oe na ua amatalia ngā luenga matutel nei a salunu ya o le aso le seleselenga. Ya, i le au whainga luenga le malo. Ya, o le aso fo i e whaatino i nai ia le whaasoso ina o lau pāketi wa lewa na tusi. Ya, whaaftaile li ilana foha ia i tātou. Taile li ilana foha i o toa ao mo tātou lima. Ia e whaatino i nai vāenga o mai peona iai. Se vāenga sia le mahuta mai lunga lan tele le tau mo whai mai la toi a mata la whalwalu pol tā leiva. Ia malo le uso malo whai lona sai. Mo i lava i pisi. Ia e wale ma wale fufusi ma sani le ana iai. Ia le taimia o a ea o ngā wai pei o le tele lava le nā. Ia o whemalanga inga i le taimia ma le taimia. Nei whanau ia la tau a onga. Malo atum toi whaatalo whaatu le pulenga ma le whainga ruenga company supermarketi a amau. Ia tātou long so au tū nā mo le tātou burlame Talofa Samoa ia ele nei fo i tai au o le asolulu. Ia mo ilanta uma whapenan whaamana tuina ia stausanga whaupopo le soifo ma le ona la so luas fulu nei ia mawalo wa vanoa i lunga le tātou leina telefoni. Talo vantu tamaya so tumua ya amaiso isanto ainga ina isale la valu fa malola wat sui fomorvia talo vantu fo ile tamaya nonu ya isanto ainga nai paia ya amaiso fo ile fionga ya form isanto ainga ina la malava ya malor sui fo la le nei tai au fa 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 talo fa ya le uso ya molia isanto ainga to fa ya mai longa mai se fo fetalanga ya so maso ina I paloli ya good morning malola wat sui fomorvia nei tai au Atalo wa toi fo ile tina ya familia ya masalato ainga ya maisol fa fonga mai ya ale tina ya isai inai falfa atalo fa toi fo ya ina ba tamal tina mtu ya lita masalato ainga inai vai mea ya ma lor soi fo maria ele nei taimi ole taiao
Tano se mai stato fa vifiango nei tai al tato kana mi Talofa Samoa ya le o bese ale puni ala va e lo o e la ngana.
Fiangana musika sui fefilo i le vaenga o le taiao ia o le malose le nuu ia ma
na whamatiu te tau ave o tina e pe o na iai ea ala tātou porokalame lava ea o le Talofa lava a Samoa le nei tai au. O le ua luasu tolu minuta te ene leito la valu a lau tau whafotia. Ia, malo le fonga i lau talenga te Filipepe ia na fo ua whafonga le tātou tino i tātou telefou le sa tāpen haile bāenga o telefou. Ia wa o ngiva yaso ia ma le tūlanga le ua makua vevesia ia le tātou tino o le whainga pālo. Ka wala vaso fou. Vaso fou pene vaso fou le ua tāpena le tātou whainga pālo tā momua. Le pre-polling wala solulu vaso fou le solusu fitu. Le ua whamoe whataunu ina le tātou palo ta mua mo ila tau e anga wā. Ma te fo ila o le palo ta mua o ila tau fo ilea ono sulima tau sanga ngai lunga. Ia nai tinam ta maa mātua e le lava le malo se e tua i le leina. Ia i tātou palo ta wao. Ma ila tau fo ilea i le unga whatia pe ila tau ia fiang tu maur soifua. Ia mai la tau ngā lue ngā unanga fo ia mana umia unanga whapitoa pe o tātou fo ia unanga. O mana whatumu lau fo? Ia, le wo umana whatumu. Ia, le fo ila tāpena i le whamoe. Ua, ulo kera vea ni ila uwala ulia i savai. Oe le te wa aia ia le tu salenga. Ioi, le anga ia tuna ili. Ili tu maloa. Ale kako ko ingo mai okay lo foi la fa karikani mai masanga io kapisi vai or size 2 ai inga il kapisi vai ia fa solo toile wa o la una vaenga le te anga ye la so la se fo ia o le kavaina le o le palaulitolo fa solo toile la to sifo sta tu malu ia ai o le sila sur tatu onanga ia le peta milo mai sivaenga nai fala lupo se ia le so mai le totane ile totane pasal le anga ma ia ai o le tulanga na ia ta pela fo ila ko ia le nei unanga ia mai se o le tatu tua mo ila to vo io pe o le utala no ma ferva nga le no o le tatu palo to mo na ila solulu ai o la safari le lole o le tatu palo ta wow ya ma o le tātou tālia i roi nā se wha ingo fo inga le wai ke le nga umangi whaitonga mua ia umale wha mai o le whaitaunga le alo ia ia on whaatai fo ile pola se te mie e tuina mai le alo ia ile tūlango o le tātou i ungo whainga palo tana vaso fo ia o kalango wa le ua koe whaikau waso ile koe whaikau vai aso le whaitau waso whamani nonga tūlanga e pe on saunoa tuaima whetala ia tultou whai a fuatia ia o le tūlanga fo ile atu sa o lana sonele nā ia o le anga ia tule tau whai a fuatia e au mai a tātou whaasalonga au mai tātou whaasalonga fo ilea e lea lai a mata tuna kawa atu i al tau whai a fuatia i palauni whaasolo toi laulono winga o mea umalawa tutupu ia so i e lua al tātou whainga pālota manawa ia so atoa lea ia wale malanga atu tātou team sawa ilea solua ia e te mahua aua lai te popole po oele alana bapa au i nei po na whai te mafuta mai lunga o penga te whailangi atunu o mamau aua te pole whaitalia na wal tau whai a fuatia mal tātou au ia o leo 40 malanga atu savai ma au mai umalawa whamatalanga o le ale mea lea e whape i il whatpalota lea e to fia sa ta whatai taile na ia e pe ona i te whapea o le ale mea fuatia lea re whai savai a fuatia eoi alau whapea pe ala le lile le sau kau anga upalo ka khali ai fa mole ele se sui al komiti ole sui fa sal ine che wota fe tu se fal palo ta ai te wote no me fa pe sui se komiti ia ele ia ole tautua fa sal lau ale tatu ona ngane tu e pi fa foi on to si via tu lango i unga male fa nga solonga o le tu lango tatu palo talva so sau ia ni va ya so la tu ia o lai fa au ia wa man tole tatu te i pe le period tau fa la wiloa o le fa mo morta sfulu i la boli o le aso la sa ia le ole a fa pena on tau lunga ia tatu fa la wiloa ia longa winga fa pe mo sfate ta inga ia po le ale wingo le tala ia mo ila to fu fa fo mai li ma o le vanga mo sfate inga fa pe o le papa fa i lo lo sui tau vala i luma o le lumane o lo maunta ai a fai te va ai ala ni si la stona i wa mo tino lava la stona
ua nga ia ne tu ilalo ia lona winga o le tulanga lana o lau papa fa ilo fa sala lau ngai lungo o le tio mala fa sala lau ia o foi lungo social media ia e te tauona o atu ile asosa o le vasone ia ua mafai ona tu mai lalo ia vaenga ia ia mata ia fa pita vale ia mata ia fa pita vale ia va ai lau nau i lau sui nei toi mai mauta luai oi hoi ia ai sa o vesi o ngan o ngan ke palo ka asa o na me ia ile ai ma sa ia talusia ia wa le peona tofa fo ile talenga ia fotia ia ole umina tatou tapena mai ia ae talusia ile alofa mlanga leoleli tatou auliana vai asofou fatino fa moe le tatou tulu ia ona umale ia ai manai vo le ka lango ile ia mo le sina vai nga fa mafa ile tatou ila fo ile komisio fenga palonga o lo walo kisio su el me palo kailes o le matua so tu la fono io e la tapu le fanga le fo ile tu langa na o lo sa ile fo ile mo fo a fa pengela e ke o eso ko a ta o mai e la mo le me fo ile ke ale o fo sio ma vai iso palo kai ala fai so palo kai ala fai ia a fai ai mau ele afo ele tatou official palota ia e ono mori e tu la fono nei vai ngata ua ia le ngata na io isia vai nga fa manatu mo tatou lau kanga kapano e au fo e tau fai e te anga e fo ile le lau suina tau vai po o lau sui tau va e tau ana wina ia ni vai nga na te mana o mia le nga e fo ilona afianga ia ile tu la fono vai nga na manu e fo ia le tu langa ole tu la fono ina ia mfai ona ele nga nga sefe ia lau sui tau va fa fe tu langa vo ina le fia mo saka di fia fotai ia wale pe ko fa longa ku fo menga o la fo e tapu la tu la fono ai mai sala le te mitono le fenga parota wala fa mai e fa sa ona fa nga ina ia tu langa o tavale ia se sui po se committee fo yo ke le nga fa komiki mele o lo walu la u ia le au palota e o se mea ai me yo o fo se fango vai e le ma fa yona tu ina tu le aso le palota le matala no atu ai no winga fa el pre-polling ia po le aso fo el palota o e le ma fa yona o fo ina tu ia le ia unanga awa ke manga ko fo ia la futalenga fo wala fo le sanga ile tu langa o itu ai te ro tele ia ni so fanga palota na tu ai lo to fa ta feedback ia a o tua la o le foi o le una umol paloka le foi sa ia foi ia tu langa fa per fam sino nga wai umol paloka na solo ke man ko le lo fe lo kas io fa tau va io le si mena pa o le si sui o le fango vai ma le se fuluta la se fuluta la na ave le sui le il tanga palota ale na mori tu la fono e le na mai mau ia lo na na va no e fa tau va ia e na sina saunisi lava ave le sui ile tanga palota e mori ai lava tu la fono mai mau a tota penanga ai ma fu mai lava o no war fu ka wanga o le sui ila ia le ia foi ale lo fa pe ala esa u fe mai esa me se fa ka u ka le lava ku le lenga linga yaso le lenga le o le palo ia wala o inga le ma fa u su tawa pe nga fa ia kwa ile ise mea ia fa mai o ia le ai no ke le palo ke esa o le ia o le tulanga o le siva nga ia lo te fa lo ngotoi e fa wai pe o la ngale sa ia fa sana ia lo telefoni tono le va ngale fa lo palota o le no tala o le palota nei ta fili o la palota mo nei tu sole o le sa palota sa wa va ai palota taluai ai olona lave ele I fa ese matou palota matou tu malona tasin matou sui o tele ia lo la e tonu
Le ala ua i le whainga palota nei, o le ua ia mātou sui tau wā. Ia le ala o le amawhai ona o walu o te palota. Sa o le tūlanga lea sa unoa atua ia le tau whai a fuatia. Ia ua mantua le ila au whainga luenga fo i lea e alala mai kesi. Wha tūlanga ia e te anga e tulua. Au e te pole leo telefoni e te aluma o i tutonu ia ai tā ofi la au whainga luenga. Ia ona e whaai u lamai o le tama i potu le whailpupuni po le potu ia o ina le whaatino i lau o nana le tiu te le li malo le malo. Ia e va ia le ia palota. Ia nei te ue le si vaenga e laku ia o le ngei skama kingi pusa va ta fa pea. Ia laku o le whainga le ngei o whainga le ngei ia wai ia mala au whalenga mea a fotia. Awa launga u whalongo iai a whape i tūranga whape nā pe o vai whafo po la tūranga. Ia kamalanga le mai ai le masani ana na mai lungo le lau papa voina. O palota le whaonga hina, ia ai sifuru rok sa paloka ngā lai. Pea ovai kua mai kifusa. E tawalana e kisi, e kisi whalelei, ia mawhaasa o whalelei, wai e foile o le sivaanga e whamanatu tātou tunulanga na masani o na whalongo le tala foile le whai mai e le isa whaina pe a whai pauale mea ia ele stala ai le isa faina pe ai le palota ala la fa mai le o ko fa mamra mati le mai komisina o fainga palota sa ele isa faina pe ai le palota ai ta tau ona e alu il fa palota ona ta una tiklo wingo i lungo le lola tu sala pe ke alu akulo e ku kongo pe le isa palo pe ke le manga paloka nga pe pa ko ku o le nawa e palota fa la wa ya ta ai fa pe ke le alu fa paloka fa la paloka e fui fasalanga lau whalongo ku iai. Maro ki fia malama. E makai loa ka ngakare rau palokai. Pea whapea o lau a fionga le whainga ruenga i rohi sa palok. E ko kei loa ia lau sui le ku palokai. Ai longa. Ia ta ilo iai. Ka ilo ia. Wa o le tūlanga na wa e pe o lea wa keke aruaku ia. Wa pera o whai aku o leu kere ia ruma mo whele. O leu kere o ilo fui. Po o pe whewhoringo le o le ngemi o le pe papaloka pe eise loka ingo i lunga o laka pe pa loka pe nga o le ingo sui tau wa ele se ingo na o suafa lava sui tau wa le lunga o le pepa a fai to tolu sui o le tu malo to tolu fo suafa la lunga ia ma ia la tama iting pusa i au tafa a fa pe ala o le sui mua le ala sui ia etikla le kama pusa nga le au tafa lava le suafa sui na po ai lava le sui ai le mafai nga etik uma ia king pusa nga ko mai fa le nga ina kasia ia wa te lola tūlanga na lena lau fitala i toile fitala ia tafili ia ka ilo longa winga la mea nga ilonga iloa wala e mon toile iso ta ingo ilunga ole o la ta le lola lava le ilo suafa anga ia tuloa ia ma ta wa tulo suafa le lola ia su e loa lau whainga luenga bagua e ila le vase wai whaanga le ia mea pimea onga e vase uma ia lo wingoa ato e ta umaye o la ua maea ia e whaanga solo atu isi ia o tamtama i lima mantua le whailta to valivali e loa ewa umana e palota ia ma nei wa le o wharangalongo ma o wharangalongo atu isi mafu anga ia la inga nga finga ungi me o tanga te palo te o me telefoni fe mai e pu e ile ina saule fale la na suita wa mai vai lengo palo kai ki oi o ka be fole a fa yo langa fola ile sui ka wa voile ai palo kai ki o maulo ka vale ya uma pu ave ya yo ko nga menga ya le wo matua fa malu si ya ka ku la fongo ya mantua vai la fo ti amra fongo mai lan tu o le vo itau tenga lulu e va lua male matanga luenga leo ia ile tulanga lea ile whaatino ina ia mana mautinoa e malu puipuia ia le tātou whainga palota ia o stasina vaenga pe o lea e tala noa atuai ma whaasoa atuai ia le tātou proklame le nei vaenga le tai awa tātou seima tātou musika ia vai foi le tātou proklame Talofa Samoa.
Whaafonga mai o le tātou. Tunu I lau whita whaafonga. Ma lole se fu mo mo langi ma to fa talo fa tu ante o pa fu na fa to aki mai la au ya me se fu na fa to ma mai ta to fa sa longa be ona ta to kala mo talo fa sa mo le ta o le wa ma lo te fu ta to ofisa fa sa lo nei il peninsula no ya pa nga masani ya aniso kumbrio lo nga lo fa tasi ma le ta to nanga ya be ona il ta to fa ta va ras ko monto ya le wa ma to fa tasi fu ya I yo tafta fa ne o le wa se ia le fionga ia por sunga fo ia vonga ia mai se fo ia le fiong fo ia le sa ia I tafta fa ia le wa mato fa tasi nei tao ia se tala no fo fa so tu la fo ia inisio nanga fa wa le tato fa le tavale ia wa la volo si fi le fo va le tau sa fa tala fa tu le sunga vonga ia mai se fo ia le sa nei tao ma lo se fo vai pa talo fat fo pa ia mal malu tato wa tunu wa fa I mel ni tao fa nu le ma lo se fo man wia mo fo ni lao tato to fe lo ia il misi il va ya son te nei ya malo talo fo la suma foi o fanta tai tato ko klame ne yasu malo va tai ono tato taimi ya la se atu ia lo fonga la isa ya tu la fo lo tato nanga ya misi il va no o le service no tato ta vale ya mniso nanga ya ono fa so ila o fionga la isa ya fa tai mo le no le tu la masani pe na ya tato o nanga lo fa tino ina pe il tato workshop o le isa bla tato office isa bla ia tu lang masan ia il tato talo pele malo tato tunu ia tu lang o tau booking ia tu lang pa pena fa yona va ilo lo sami le taimi le aso o le telefone fa so tai le lo ono ta siva e tato office mo meta ia fa todo ia me rejoice la ona lo a ngafta uli maina le vainga o le tu lang pe ona ia o tat pe on telo tato fa la ilo telo taimi ia lo lewa faongata tom sin fo ile o le wola lime le fa sa o pa o tavali ia tulanga masani lava e peona ia ile tato process ia mai la tavali siaki ia no fa pe laiwa recommend po wa fautoi no ina fo ia insinia o fa na alu la tavali lu sinile ia on fa tino ina lo la ia le au na ia tulanga tele tato sino lo fa fa ngai tono tato nanga e fa e service tavali ia pay for tato scanner tavali nei ono po tele na computerized mo tulanga ia lo ia tato nanga na tono tato company o tato special for ia sama sano fa ia o terminate lo e lo to fa wa la se I tano fo pulenga I to fa wa fo le to langa le al telo ta vale I lo fa yon service e tau masani pe ona yai so tai mai ma su mai ya pala au mai fo ta to telefonina ya fa lo atu ya tau fa yon service ya ta to vale e lo yai fo I ma ta to nanga le o le workshop fo le o le Yamaha a fi fast full pe ona yai le telo au 55 ya lo yai fo ta to falisnia le e fo ia isnia o mona o tau vina mo le fo tulang fa le yo afia me sala o nanga le fo le o inga tai fa ia fa sima mau tai me o ia le ia service ma le la wafi wo mauti no se la pusen ia le a ngai fo I fa nga fa o tulanga na ia fa so tai me tato ofisa mo tulanga le o le tato service fo le mo tato mo tele sala fa ia o le masina fo ia o lo yelta to nanga lea masani salol vai solo na dual vai solo to ia fa o nu e forta to nanga le tu langa ma ile no fo masani fa so ta il to meta ia lo sadia lu o valu o ia na lo fa so ta ia e long lo poli per pa ia mal maro ta to what nu mai se fo ia ta to o tele sala fai ia e lele longo mai mata o mai poli se me o fa le tono ta to ta vale sa tu langa pe o ina ia mo mia ia e mese fo I pa te na mia ia e ta sete mi o to tato o fenga luenga ta pena ma to tu langa ia pe o tu langa vule o ma ta vale o pa ta vale ia o nisi fo to tonga wa e lo fa le tono pa o le ta vale pe o tu langa ta ofi me tu langa pena ia fa I lo mai ia ona ta pena la ia tato fa le sinia e o atu ma batu ma tu langa le a ma le telefia fo le malu tato e le e se le tau o le
pe a o tu sa va ma tau lo ye tato nei o tau la bolo fa tau i nei yo tau fo nei fa tau mo tele sala fai pa tu langa le yo lo o atu tato a o ndanga mata pena ma tu langa le yo nisi na fa la lo tato company yo lo yai o tato peno por banco le fa le ye tino tavali e tino tavali ala be ya ole ta ya Stephanie yo lo ngafa tau de minal ba ngale lua fit tas pe afia mona mi se quote ya foi se tu langa fo io se ta vale le faina wino wala vea por pele tu langa la ya io fain fa so tai mai ya o ta pena fo le au nanga fa no atu ya le au sinia ya foi se quote ya tu na tu la ile a mai en fa le quote wa na mi fa tava ya ma to fa tinu ina le au na la unanga le ole penos le sa eta ua ole foie mafai on a foi fatanu ina la unanga le mo tele sala fai pe a fai mana mia ole peno a ye le e se tato peno mo tele sala fai ava pe ye se tava le fie fa le tu langa ye vali fa fo le vali po tu langa ya e ton fai la va mai tato ofisa on tu langa fo ye le fai na ave sa va e tato msini e fa to mo le fo ya ona Lei, o te lona ua manino le vaenga na te whamna to numero na te matai Stephanie lua fit stasi ia pe a whai te silfia ia ua tau o na pano o lau tāwale. Ia, lau sunga vaonga. Ia, tasi fo io vaenga tā ua lo i lau sunga ia moro whionga fo i le tātu o nanga se i whai fo i niso vaenga. A me seo lena e tā ua tu langa o tātou tāwale fo i o len kulusa. Whaftai te le vai. Whaatalo whātou le pa ia malu pa angal tātou kompani. Ia e mai se lava vaenga le o lo whaia whatoanga, kon kalate whai awala, ia po la whea lava le poloketi o lo e a whiai, o lo ia il tato special le whasolo ne o tato piki apu ia Land Cruiser single cap, Land Cruiser piki apu ta ilua whai toa, le leilo a sili mai matala mai au manu o maua le avanoa le o tato piki apu ia le ua maua le teimil nei, mana tu o fo i o tu langa le wa ia whasolonga o tamau a inga o lalolang. Talu wai taua ma wheese inga o iai sa e tūtong o lo wha solo lava ina si i le tau o loa ai mai se le tutongi o freight o le tau le whea wa inga o loa o no winga o le taimi le leile nei o le taimi le leile nei e te asi si mai ei pe a whai o tala whea ngai lau wha soa a wase piki apu mo le wha toanga ia po le ala wase manu o maua tatou ta avalia le Toyota Land Cruiser single cab 4-wheel drive le leilo so tai mai manu o le maua tatou ta avale ia maolo o faifo i se pa u fa pito ia e whaataltala no ai mo tatou o naifi e maua sta avale mo le whatoanga bo o ngā luenga mafa tamale single cap e o mile pusa so tai mai le au telefoni o le fitu lua ono ta stasi fa mole i teimi fai ngā luenga valul tai au le afalfa ai ate alo le afalfa ia awane e vili mai o no winga o le avanoa ia o le whaaloalo lava e whai ai le nei whasin silang. Ai tasi fo i le meto e whamanatu vai. Ma nei tele tu a lalo a le sa, te pelu. I le tato whale insinia. E le o whao ngā ina me le o tele o le au whaiwhaiva, le tato service le o whale insinia. E le ngā o tā wale Toyota. O le fo i awa noa mō tato a whiwa ai a ia aloi tato a lia. E whai e whai ngā whaiva. E mesi le temine o le lei mai whaiva. Le leile a mailo wafi pe a whai le o alu whaiva. Ia ona mai le siaki vala au mai ta telefoni le lulu on ta siva po faltolu po rejoice pe on ta u te pelu ia ona puk mai le ola wafi a mai e siaki ia ona ilo ai foi la ia po ani si tulang ele ngata ilia o le fato ata unu mai ta to o loa le ale Yamaha kele tonga o tato afiva le na ta unu mai vai ason te ni ia sota i mai wa anita le lua fit ta stasi ia po Edward foi i le lua ono ta siiva o Edward Sheck lua ono ta siiva po o wanita i le lua fit ta stasi ia pe a whai o fia mo sau kepo spaka po le ala wase mea manu o loa mo tato o loa lewa ai fato atau no le vasa o levanta lia le au whaiwhaiva ia au nāne ia wanoa e whai loa atu ai ia le leile asia si mai manu o mo tato o pātia mo la wafi o le tūlanga i tato Vans ia fa malu lua tu lava le malu tato watu nu ai mese o lo ofisili mai ma tanga luanga al malo company tu mo o lo o tau faso so per tato falinga o si mea ia le production tato Vans ia ai salo le onai masina i luma e faisinga male ale ole
tūlanga o le whare ngausi mea, o no le te leo le timaan. Ia e tamu whaila wa le alawa le vave me whain mātou tā pēnā i mo le oka, ia la wha pēnā o tātou whelongoa i pēa. Ia o le avo i lai e se taimi on tue saunu atu leo ala ia sa, i le tūlanga o le au nanga mo sa vai, au wai tue whau popo atu lai lau fisili vai, o le tātou peno, po o le mele e talepe ma tue whau ma wha pii, ai maise o tā wala la vea. Ia ala ngai tu stationary masini ia tātou ma le vali. E le o iei la se tātou fufuanga mo sa vai ona e te tau ana au mai umata wale ia pia. Ia e pe o le tue whau popo atu nai le whasisilanga lea ta pelu. Te iwa o le manino le mai whafonga le motele sa la fai. Malo va te tele so doa vaonga ia au te loa e pe o le sa tau e sunga ia vaonga ia tulanga lea o le unanga lea mo le motele sa la fai tu tele ni soi la tau ia o le e fa moe ia e fia auto va mai o unanga pe foi la ona ile unanga le uta o le tatu no ia tatu pats mo le vaanga le o le Yamaha ia ai le onto e tu atu lo fionga le sa si te family mo le motele lava ia sa la fai tulanga o tatu unanga ia fa mo whaftai o le au nanga le motere se la whai lo whaatinu ine nai le mautau maangi le osai i sale longa i le tūlanga masani peona iai te lo tātou paanga fo o iai o le peona ta ue vaunga ia le tūlanga le o tātou paat fo i Yamaha ia o le teimi lava le tasi e malanga tua tātou au nanga le ia ma vat fo i paati ia pe amana o mia fo i lau whaiwhaiwa e tau whai tasi mai i salong ia ona wala au i fola ia lea ia whaina o atu tama i tuka e whange wa ai po le atu langa le iai o i lato umma o lo umna o mia ia pāto a fiwa a fasi fulu ia o taimine tau wala au mai penta o vangu lo tau nuk pāti pe as paka o keipo mea umma fa pena o tau tonga o a fiwa ia le o tau nuk taimine ia le wala au mai fa so tai mai ia amna o atu mato vaenga ma vatu ia whaiana o atu mato vaenga ma vatu tulanga lea ai whai loa atu staimi o luma ia whamautu wali laso e mwhaiona atu e masin fau salo pol vesolo na lua vesolo in tolu ia e mwhaiona o tore au nanga ta pena matu mo ila to lo i to mo tele sala fai mana i tele wai o le totelo sala fai le e ile unanga le o ya po va fanguta a leona fa so tare tum tai alo salia lu o valu o ia pe ona sonoale sa o le ta u tele o le ta u lo so tai mai ia ina ia mfai ona ta pena tasi ale le aso ma le taimi le anga ia toile tatu le tatu ofisa ma le tatu onang ia le o atu ma ta pena ma tu pe afai ia mana mia se vai nga ia walto fa le ia io tatu afio tatu va fangota vaonga le tulang foi le o tatu ta vale ia pe le wa e ta o tulang lo ia tatu ta vale ia len kulusa fa be fe mai tulanga o ise tātou ta vale o fa be na ona fa to wina tātou tu wai atele ni choi la to le e fia mana o inisi tu ai ngota vale e wala le ma fo le anga ya tu ia ma fa ta sanga ina e o kamela ve o to ta vale e mana mi ai fa o le tulanga mo si fe le tātou tu fa ftai mo fa fili o le ta wa tele fili vai o lo mo tātou Toyota Hilux double cab 4-wheel drive o le oko meki la, kusa o le lower engine lea 2.4, diesel turbo. La e maua le tato piki apu lea, pasal pena o le lua ta avale la e maua. Se lau fast full wafel taula iai, diesel turbo, so ta imai tato company, i le lua o valu o, ia pe vili me foi lau telefoni, i le valu tai au se ia o le afalfa ele o tu atu, fitu lua ono tas, ia mo sisi fatalo anga o piki apu na, o lo iai fai tato Toyota Hilux, sui kia mid 2.4 foi ia se lau fast full of for le taula iai le vala au mai pes su mai fa se test drive fa ngo fia i foi ona e silfia le au ai le si vai ngata wa vai male sai fia fa matala o le piki apu le len cruiser le ne o ta le single cab o ta vale le fa pitola ma mo ngaluenga mafa ai iai foi langa luenga ma pe o fale o loa supermarket ele fa nga ngai le piki apu le e au ngala le Hilux ma fuisia e ma le Hilux e fai ngofia na luatu i paka ele mala o mia ile sip le sip ia le lenkus ia wai ma mafa me fai nga luenga ka lune swa u po le alava fa fie tu lo le ngana ia e fa ngai ia ta wala lo sau e fai lo test drive
na fili fa te la ia po fe tonu le piki apo tal fe ngai malo mana ua pa u ia te au le tu langa le fa malu lua tu ai tato au fai wa we o lo fa ngo tainga nga tai fale le fonga ta mafa e mai se foi o le atina e o fainga fai wa o le tausanga esele nei le mana o mia polti manta to afi ia o sau lava le o kama uma a le leile fsota i mai ma pukula wafi ma ta pena i masina i luma ai fa mole o te fata tali se e sau lo nei ma lo nei le afi e te tau ona pukula wafi ia ma ta pena ina ia wa fa pu awa nei fa po i manu fangalo fina ngalo ono le fa tali se i tau no wafi na e sau le leile fsota i mai ma to ta pena ia ia faingo fia i fota tonga luanga tau so ia ma lo fa lo vai ia fa tai tele vaunga ia ona le tatu taimi la ato se tu ia tunga la sa ia pe ini se vainga ia fa mai il tatu kala me le vainga le tai au salu le do tele na mai ati au tatu telefone to fa manatu i savalalo le tatu ofise savalalo pol panisio le lua ono tasiva ia e fa so tai mai ai ia pole fitu lua ono tasiva le tatu mobile ia o ile pano ia o le lua fit tas fa so tai tuta ia ste pamna mia se quote ia mtulang fa pena fa tai tele mo no ia malo fa tai ia na on to e for fa pil tulang lo ia tato numero pe on fa ilo mai le tato nanga ia mo le sunga ia ile fionga ia le sa ia mai selva nga le tato service ia le on fa so tai le lua on tasiva si le mo fale tonu po rejoice ia me se foi o le tauto nanga ia le fa mo tele sala fai o le lua o valu o mo le tamata ia Rosalia ia male nanga o tatu panels fa so tai Stephanie i le lua fitu tasi ia pa pena foi a tulanga o tatu pato tatu va po tatu wafi o le Yamaha ia na ua ta pena mai ai ia le tamata ia wanita ia e talila valau tu le lua fita stas fasinga le vale ko vai wanita pisi wangi sal proves fo vai wa tu fo me tamata e la ma si fa poponga e te wa ngalo pe fesili fo je si e ma pa u e ma wa ma falo salo tato showroom salo pe e lo ye fa mo na masina por masina fo po top ia wa tu sala tato fale ia ma tato tu feilo e mal fifia ta pulo le so fo la le le li vel ne ava no mate mule 12 after i la sunga lo tul foi ma se foi tapo inga alta mai ta ila le ya ta filpe male office ma se tato pa anga mal fa fonga tapo ia Samoa ia foi se pati o sala po se ngala o le tal fe ngai mal sunga ya le Samoa tanga ta fatawa ia malu ave fale o le nau vo lisi taimi ia foi mal sasi ia e matua tu lava le mamalu tato watu o to matua fai ta manu e tele ne yaso mal mafalo al tele faftai tai tele sunga vonga ha me se o alaisa o sui ia mai le tato fale ta vale le asko monto se pe ono to fa fo man le tai au se o lia se sio fa pongo tato fa talonga masani man tato nanga i le va sau mo le temle mo tele nei tai au mo foi ia fa mo le tato tu o mo to ngol ia se soifua Oh, Pacific Island Paradise. Shazi, Rinai, Paiva na Ocean i Karim Sabla, right Felix i Kamlo, Ama Masim Leva Blue Blo, Olga Tala Moana Pacifica. Talofa Lava. Fave, Tai. Sao mai, Faatasi, loving you forever, sweet Paulinga Matalasi. Sao mai, Faatasi, loving you forever, sweet Paulinga Matalasi. Ayo, Rinai, cara mi play con los Samoa ya. Ayo. It's time for me to go, I know. And me feeling kinda low, me low and slow. Oh, tell me I'm never gonna leave you, baby. I'm never gonna leave you. I just wanna keep my head on the wall. I must be on the wrong side of the world. I know you promised
Tamila watine vaenga le taia le o te tasi minuta le tale o le itu laiva ia ua taua lunga le whaatala noanga ma le company le ASCO ia e le nei taia au mo le fo i leo le nganga whaaftaili tō whaia fotia mo o nā whalasa ia a mai se fo i le wapaalua le tātou paklame Talofa Samoa mo le nganga whaaftai e le pulenga ma le whenga luenga le company supermarket a maui sa leufi langolongo soa malo si le tātou paklame ia se ia ulia fo i le afa le ono le taia o momua o na tātou toi amata lea tātou paklame pe ona iai Talofa Samoa ai manuia tele ia le nei asa le whaafonga mau tātou o tunuu mai se le mahuta mai nei tātou paanga i so stafon nei kelope ai usa mai le whaafonga i tātou